Anya laki din! Kat, anya nga iti madamag lakay. Nagsarita kayo ka din kini Auntie Ophelia, maipapan iti ilaklako na a house and lot. Wen bakit? Kagap-gapok nga ron ijay balay da itay lang. Nagsinaruno tala nga si Mang Pait. Kasta ka di? Kat, anya ngay, matuloy nga ilako na? Wen bakit? Matuloy mo't lang nga ila ko na. Takasapulan da talaga ti kwarta. Pagpaagas ti anak na ijay India. Ay, kaasi mo ti anak na niya. Manumot tan abulan nga agsinsinubli da iti ospital. Dahil tangarod bakit? Liber na mo kami tinatamaan. Kat, manungay tinagsaritaan nyo. Ay, makapasin na iti presyo na. Kasla, mapan na 25 million ka no. Ngam sa bagay, nagdakkel ti balay nga ilakla ko na. Kanya nalawa mo ti daga. Saan lang ati nagsaadan ti balay? Adamat urnong ta, iti manu atawon ta iti abroad. No kabailan talakit di, bayadan ta na. Ay kay una, katangan ta. Makatulong ta pa'y iti anak na ama sakay. Ay na, nuda kayo nga agasawa ti manggatang iti house and lot ni Antiyo nga Ophelia. Amangan no inaldawak to amapan ijay. Ha? Nagpintas ti view. Ado ti kayo iti aglawlaw. Adda pa'y swimming pool. Ang pangaasiw na ah. Saan nyo pa'y kumanga ibagbaga ti uray asino? Ha? Saan mi ngamin akait nga ibaga ti tattao ada kami ti manggatang iti house and lot ni Auntie Ophelia? Bayan nyo at tattao ti makam mo. Saan ang masapul amapan ibagbaga? Isukat akay kayat kabalasan ko. Gapot ta malaksid iti kinasingpet mo. Napakumbaba ka pa'y. No ngamin ibaga kadagiti tattao, ang mga no sa bali ti panakaawat da. Addan to man ti mangibaga naglastog kami. Pangas kaskadaan niya dita. Ay wan, pudno day ta. Amumutan dito lugar tayo. Kanigid kanawan dagiti chismosa. Day tangarod nana, nagriga ti machismismis. Nay, nagsapa ka mo't na nakaraing bakay? Ay, iwan lakay. Napan ko ngamin pinicturan ti ipapaaramid ta balay. Ha? Ta i-post ko man iti Facebook inton madamdama. Ay, wala. Nasaya update na panunot mo bakay? Ipos mo. Tapno makita dagiti makakita. Nang runa dagiti man nagapal nga awan pa'y balay na. Husto kay tiday ta nga imbagam lakay. Tapno man makita dagiti nabayag ija abroad ngam awam pa'y balay da. Nabayag da nga agpay so ija abroad ngam awam mo ti makita pundar da. Ay. Ha, amugon. No asino ti dakdakamatan bakay? Asino pa'y kuma no saan adakora ken landong agasawa? Mano at awan da ijay Canada nga agasawa. Ngam, awan mat balay da. An anusan dalaeng ti agigyan iti daan abalay day dinanang dalando. Ay saus, anya lagit day. Naimbag pa'y kadata, ta saan ta naka-abroad, maar-arami din, ti balaita. Ay wala, iso nga ipost mo iti Facebook, tapno makita da. Nay, kariring mo pa'y laeng kumanatawa ka anak ko. Hay, puna yan aya, ti karuba nanang. Ah, asino akaruba ti bagbagam? O, kita o, ato'y dahito'y impose ni Miling iti Facebook. Ha? Naa? Impos na mo ti maar-aramid abalayda. Anya day ta in caption na anak ko. Saan kumuto na yung makita? Iso nga ro dakat katawag nanang. Agasam man ti in caption na. Naimbag kami pa'y taumadani na malpas ti balay mi. Ngam dagiti nabayag iti abroad kat awan pondarda. O, anya lagi din. Asino kumangay ti paspasagidan na iti post na no saan adakora ken lando anabayag ijay Canada.
Ay na, bayam ang agpasagi daging gat kay gayat na. Di daan mo a worth 25 million di balor di balay da kor ang agasawa. Isupay Ay, kas lakikid lang di balay da kumpara, di balay da kora. Saan da ba ngamin nga amo, ti maibaba ni di ginadang da kora a house and lot ni Aunt Ophelia. Anya mo din ti post ni Miling iti Facebook lakay. Ay, wag. Nakita mo dahil bakit? Awan mo ti sabali akaruba da na bayag iti abroad no saan ada talaang. Kasta una ti panangipaspasika dahil ti mararami da balay da. May samad ni Joel. Imbis nga ti paun na ti asawa na iti kasyang ipupos na, saan may? Nagpadaan da nga rod lakay. Agasam man ti comment ni Joel iti post ni Bakat na. Ha? Nakapabalay kamin. Ngamdag iti nabayag iti abroad. An-anusan dati daan abalay da. Kastamot ti comment na. Anya lakit din. Naidumdo mga rot ti kinapasika da. Unamlan no isuda lang ti adda kabailan lang agparami di ti balay. Sapay lak mo mga rod ata maipalipas dati balay da. Tapno adaganas mo't ati na idumduma apa nagpaspasikat da. Si Kamat Miling, sino ngay matipaspasagitan nyo? Kinilakay mo iti post mo iti Facebook? Ah? Asino pa'y kumangay no saan adagiti agasawa ang nabayag ijay Canada? What? Manumat atawon da ijay. Ngam awam makita apundar da. Ay, si Kamat Mare. Di ka latagyaman no ada makita apundaryo kinilakay mo. Abay masapul pa ilaang met nga agpost ka iti Facebook. Sagat nagmadi abasaan di caption na. Ay basta! Ay, Mare. Saan kayo unay nga agpaspasikat? Amang ano dagiti pagpaspasikatan yung agasawa, kat kaslakikitlaang dagiti ipaspasikat yung kadakwada? Oho? Kasano ko maakas lakikit? Kita man. Addan maararamid abalay me. Kan adapay mapanmiirwar kanila kay ko a motor ija ili inton bigat. Anya? Kaya't mo asawan? Hulugan ang motor? Wen mare, ngam at least, adda. Hay, diya ka mo, no anya tisawakan ka, Mare. Anya lagi din. Talaga ay ni dumdumamet, ti adda at kinapasigat yung agasawa. Nagguwapo mo tinda tayo euro ang motor mo para Joel. Ha? Kasla ka barbaro lang Sana kasla. Talaga ka barbaro dati pare. Hindi na minsan lang daw anapan mi inalay jay ili. Nasayat nga ron no kasta pare. Abay, sika ngay pare. Nabaybayag kayo nga agasawa jay Canada. Ngam awan pa'y makita ang nakaparada iti arubayan nyo. Anya? Ha! Naimbag pa'y kada kami kinibakat ko. Saan kami man na nakabadda kaya abroad. Ngam at least, danda ni malpasan ti balay nga ipaparamid mi. Ken, adda pa yan motor mi. Amom pare Joel, dagita bambanag. San arumbang ipaspasikat pare. Pagyaman am latan adda. San ang masapol nga agsasao ka iti kakasta pare. Ti ko nam gidi. Napaisuan ka iti imbagak. Iso akas tati ko nam. Hanya lakit din. Wenngag paison niya. Day dya Joel, imbes kumamot abagaan na ti asawa na, angamsaan mat. Ay, awan tinagdumanda na nang nagpadada iti ugali. Naidumduma talaga ti kinapasikat da. Ayan niya lakit din. Naimbag kumamot no binayadan dan akas ti motor da.
Ngam saan magtahulugan Saan lang nga dahil tanan nang oray ti balay nga ipapaaramid da. Loans da iti sumagmamano a bangko. Nagduduma. Anya? Una nang. Nimiling madla nga mismo tanang ibagakin ni Manang Lucia iti naminsan nga aldaw. Ay una yun, kunaklakit din nuurnong da ti pagpapaaramid da iti balay da. Saan magayam? Utang nanang. Utang lang nga rudan, ngam kastaon ay panagpaspasikat da nga uray dala i-post iti Facebook. Awanan ba indag itang agasawa? Iso dalang ti kasta apasikat. Ngam saan mo't anak kaap-apal dagiti paspasikat da. Anya laki day. Amo nga lakay, magmagnak iti di kalsada. Limabas ni Joel ang nakamotor. Agasa man, napanayimpag nga ti motor na iti naurnong adanom. Urayak lang na parsyakan iti kastaunay. Nabasbasaak Anya? Nagalas talaga ti ugali na, sipod pa'y. Una yun da dya, Joel. Ay, yak mo, nanya ti malala da iti kinapasikat da. Dayta nga rod, nagwayaan di kalsada, ngam nagnamot iti abay ko. Sapay di ayan ti naurnong adanom. Nalabos a pananginsulto na iti pada na a tao. Bayamon bakit? Numaminsan nga ramidin na paiging katikasta. Bagaam, tapno mareing iti kinapudno. Asaan na ka ipapasikat dagiti paspasikat da? Maminsan pa talaga. Baga akon. Ura ibagada nagaras ti ugali. Nyalakit din. Si kamot mare, bagbagam gumamit ti asawam. Ha? Taapay, anya ti parikot mo iti asawak, mare. Iti na minsan, magmagnakano ni Maricora ijay igi ti kalsada, iti limabas nila kay mo. Ingkagara na gano nga, impag na ti motor na ijay abay ni Cora. Ken, anya kumaita? Anya? Paragan ka? Okay lang ti kasya ngay narami ti asawam? San mo man lamang korektar? Husto laang dayjay, mare. Tapno may parupa kadakwada, nga da kabarbaro a motor me. What? Tapno sumrek mata, iti panunot da, nga oray saan kami anak abroad, makabalay kami. Ken, adama motor me. Ha! Apay, just, aya. Ay, anyo langit din, madre. Biliba ka talaga iti na idum-dum. Kinapasikat yun. Saan na may spelling? Inton umay alawas nga rodon ti panagpabless ta iti balay lakay. Wen kan igiddan tamot lang nga ipabless ti lugan, bakit? Ay wan nga agpaisoan niya. Tapno mamimpinsanyan. Wen Ay, kamaudyanan na. Adamoten balay kan kotseta lakay. Makitkita tamot laangan tinagbambanugan ta ijay Canada iti mano atawan. Wen nga rod bakit? Kasla kaano lang idadata ijay nga burburas iti prutas. Ngamita, adan balay ta. 25 million ko naman. Kuntilugan ta, akurang at 3 million, bakit? Ang wisot to man nagiti ko kumarik lakay. Ay katwa na. Awisa maamin na mabalin mong awisain. Amin ako kumaring. Nagitam amom kan amin na nakaroba. Bakit? Wan kat oray si kamat. Awi samot amin akatrabahuam. Kan kukumparim. Tapno umay damat makipangan iti sagana ta. Wan bakit? Nuad adu tayo. Naragrag sa. Wan mare. Iso nga umay kanto iti bala inton malam ti Friday Taada kadwak nga gisagana kadag iti maluto iti kabigatan na. Sure, mare. Umayak nga umay. Wan gayam. No makitam to ni Miling wano ni Joel. Uri asino kadakwada. Awisam ida. Ibagam nga imbagak. Ha?
Tapno makita damot ati house and lot a ginatang mi kini Auntie Ophelia. Kan, makita dati kabarbaro alugan mi. Aywan anya. Tapno saan da nga ibagbaga iti tao, nabaybayag kami di Canada, ngam awan mo ti makita apundar mi. Isu nga awisan to ida, tapno umay da. Awan mare. Ibagakan ko ano makita. Anya a house blessing nga ibagbagamat, mare. Isuda nga agasawa tinanggadang iti house and lot ni Auntie Ophelia. Anya? Ti house and lot nga ilaklako na iti 25 million? Yes. When? Oo. Jay balay na ijay daya. Anya? Oh? Mas daw ka siguro. Tati adda lang amin iti panunot yo. Kada kayo lang di makabail nga agpabalay. Ay kwa, saan matakas ta? No ara-arigan. Mansyon ti balay da. Kalapaw ang kada kayo. Ngamay na. Naidumduma na kinapasikat yo. Oray yun lang nga i-post mo dito Facebook. Anya? Mala, umay kay tumare. Sigurado nga ado ti tao, ado ti sagana, oy, ado amin. Ta, saan lang ati house and lot ti ipabless da. Karaman, ti kabarbaro at chikot, kotse, isupay. Anya? Dapay kutsi da? Yes. Of course. Katuan no da kayo katulugan na motor, ti paspasikat yo iti tattao. At damit kotse da, chikot. Brand new kan? Cash pie. Ha? Day tatibagbagak itigan ka. Agananad kayo iti panagpaspasikat yo. Tama nga no dagiti paspasikatan yo. Kat adayo amas lamang. Lamang dangam da kayo. Ano ngayon? Anya lagit din? Naimbag ta nagsabat ta, pare Joel. Ha? Ang mga noon na ramidan nyo ita, kani bakit mo? Umay kayo ay, balay. Ay, kwa. At pa Thanksgiving kami ita. Ti house in lot, aginatang may kani Auntie Ophelia. Kani ti kabarbaro ako chime, pare. Anya? Umay kayo, pare. Iso na lang ta, nagdagaang ti panawan. Madamit ki DJ hulugan ang motoryo. Ison ti pagluganan niyo. Ay, Panorbora minggana ije balay. Tapno maamuan na kiti tattao ana urnong ije balay. Nga adda motor mo. Mayat tayo yung ang mairwar, tinaidumduma kinapasikat yaw, pare. ay. Nakababain talang aro di tabagait. Ha? Diya ka mo, no anyan tumanan ti rupa kini pari lang daw nagsabat kamay. Ay, uray siya nga rod lakay. Mababainak mat ka ni Cora. Mababainak unay. Gapo iti impose ko iti. Imbes sa mapanta ko makipalanit ita kadakwada hanggang saanan. Nakababain launay. Saanan lakay. Nakababain na talaga ijay. Ay, sapay amin a tao dito'y lugar tayo kat amuda dagiti panagpaspasikat ta iti. Ay, saan na maulit na bakit? Saan na talaga? Ayuwan lakay. Saanan na talaga. Impagarup ko. Ada talaang ti ada kabailan na ang makapatakdar iti balay. Kan makairwar iti motor. Nagbidot tamat gayam. Agasaman, kaslaman siyon ti balay da. Worth 25 million ko naman. Kompleto. Adapay pulda. Kan, ay na, naglawat aglawlaw da.
Ngamdata, saan ta pa yan nakabaybayad iti loans taging gaita? Namin anutan anawarningan, may papan iti manubulan asaan ta nagkulog. Ang mga nointon bigat kat umaydan guyudan ti motor talakay. Ay, anya ngay nga rod bakit? Awan maramidan ta ah. Naituyin ti maghanap ta, iti naidumduma a kinapasikat ta. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nay, kunak mano da kayo ti mga ramid iti but ti barangay tayaw, Elmer Lakay. Da kami ba't gagpaiso bakit? Apay nga raw nga aging gaita. Kat awan pa'y ti makitak abot ti barangay tayo iti munisipyo. Barangay tayo laeng ti awan pa'y but na. Ado nga raw, di pa ka kumikumak bakit? Jakon masagod ay taabot. Anya laki din. Nakababain mo't ano ti barangay nga idadaulwam ti awan but na inton piyesta. Di ka kadimadanakan bakit? Kasaritak tao nagiti iskay. Ta isuda pa'y lang ti mga ramay. Na, dagiti iskay pa'y laeng mo't ti ibaon mo. Wala. Tano mga baktibos nga ramidan da, di uray kukwada ti premyaw. Ay kat ibagam nga rod adagos kadakwada tapno adda marugyan da. Mano nga aldaw laengaon kat mangrugin ti piyesta, Lakay. Binayabandak ka nungod, Kapitan. Wine, tada ti paramid kaw ka na kayaw, SK. Anya day ta, Kapitan. Da kayo pa'y man ti mga ramid iti bus ti barangay tayaw. Kunaklaki din na narugyan yon, Kapitan. Ay, saan mi ang masangaw? Amumbat, adaw ti pakakumikuman me. Iso ano mabalain kada kayo kuman. Ay di kay matanakan. No mga baktibus yaw, ay di kukwayo ti premyaw. O sige, Kap. Kasaritak to dagiti padak nga iski official. No anya ti makunada. I-message mo ida, tarugyan yaw, tagaramid itamot lang. Manulang aldawon kita, mangrugin ti fiesta. Uwan, Kap. Ariglado. Iparpartak yaw, tanay, nakababain, no tilaang barangay tayaw, ti awan bus na. No kasta, ipasa ni Kapitan ti trabaho da, kada tayo iske? Uwan. Apay ngay, Uwan ata busy da ka no. dagiti kagawad na ngay. Agpapada da ka no busy. Isa ada tayo ti mga ramin. Adda premyo ti mga habak, saan ka de? Uwan. Kiti ko na ni Kapitan. No mga abak ti put tayo. Kukuha tayo ti kwarta. Mayat ang arod no kasta. Adda gunggo na tayo. Uwan nga rod. Iso na lang ta. Manulang nga aldawin. Kit mangrugin ti fiesta. Masapol arugyan tayo adagos. Mabalinday da iske. Aramiden tayo ti kabalan tayo, tapno malpas adagos. Pasensya kayo nanang. Saan pa'y ang matuloy ti outing nga plano tayo? Apay nga, ni anak ko. At dati aramidan mi nanang. Anya manaon. Da kami ti mga ramid iti bot ti barangay tayo. Anya, kunak man no trabaho da Kapitan dayta. Una na. Iso da ti naka-assign. Ngam busy-busy da ka no. Iso da kami timbaon da. Sulit mo't kidi Tano mga abak ti bot. Kukwami ka no ti premyo. Naladaw mo't una yun dayta. Iso arugyan mi adagos inton madamdama. Ta iso pa'y ti malpas nanang. Ay, kunak lakit di ano makapag-outing tayo matan. Di kay madanagan nanang. Tano malpas ter aramidan may. Ituloy tayo ti plano tayo. Mala, wana na nako.
Anya ngay nga ron ti maramida kat responsibilidad yung matlaang dayta. Kinasarita da kayo ka din nila kay ko, Benay. Uwin, kapitana. Narugyan nyo nga rudan ti baut. Uwin, madam. Nalpasin na dyan itong bigat. Nagpartak kayo mutan. Kapilitan na. Tapno, may sambot, ma'am. Ti ko na nila kay ko kat kukwayo ka no ti premyaw no mga baktibot nga ramidan nyaw. Iso ka day timbaga na kan ka. Uwin, kapitana. Barang mga baka. Lalaingan nyo lata. Nila kay tumang amin. Di dagayang maaramid ti responsibilidad da. Ngam naladaw mga imbaga na katakayaw. Dayta nga rod, madam. Ningsapsapan ako, ma. Diyan ko matimayat adisinyo ti bot tayo. Ang aramidin nyo lata ti kabailan nyaw. Anyat amuyong ay, amangan no ti aramidin yun to ti kapintasan. Kumusta nga itibot tayo, Benay? Narugyanan, kapitan. Kano amalpas? Itamot lang daw, kapitan. Ay kinasaya at nga rod ano kasta. Ay nakababain kini mayor no datayo lang ti awan na. Di ka madanagan, kapitan. Masigurado ka may sambot. Ay da kayo nga rod ti makaamo dita. Mala, agpakada akaun, tadapay napatag alakad ka. Ay, uwin, kapitan. Agan-anad kayo. Nakaumay kayo mo, ma'am. Kaya't ko la makita tibot nga aramidan nyaw. Nalpas mo't gaya man. Uwin, madam. Kalkalpas milaeng. Mayat mo't di disenyo na. Ha? Mayat ka day, ma'am. Wen, saan amadlaw aras? Agyaman aklaonay tama presaryo, madam. Asino nga'y ti kadwam anagaramay. Nagitipadak nga iski, madam. Congrats ka da kayo. Mayat. Uray raskat mayat lata tibot nga naramid yaw para iti barangay tayaw. Dimagasak ijay munisipyo itay lakay. Nalpas mo't gaya man tibot tayaw. Aya, Wun, mapan mo kitaan Good job mo kadagiti SK officials. ay rumbang lang nga ramidan dati ka ba Irlanda? Rumbang nalaang mo't ang agyaman ka kadakwada, taisuda mo tinagaramid iti responsibilidad yaw kadagiti kagawad mo. Responsibilidad damat lang dayta. Unangam da kayo nga road tinaka-assign na imbag kumaa no timulong kayo kadakwada angam saan mo. Uray merienda laeng kuma no isot intulong yaw. Ay nalpasan bakit? Inton sumarunong amen, tutukam dagiti responsibilidad mo, tapno saan aras amen. Ay italaan dayta, tabisi da tao bakit? Madanagan aklaunay, Benay. Anya mo ti pagdanagam ngay. Panagkunam ka di kat mga baktibot tayo. Siguro. Nakit kita dagiti buti daddo mga barangay kat nagmamayat sika. Mayat matibot ngay naramid tayo Ma-pressure to pa ni madam. Pudno? Uy, may itay. Naimbag man ta ma-appreciate na oray simple lang. Simple lang. Ngam adadating na. Inton bigatan ti judging. Kan announcement of winners. Ano san tayo mo Ryan? Barang mga bak. Di adanton ti gunggo na tayo. Mariela. Adabot kayam consolation prize ti bout ngay naramid yo ba ni anak ka? Adamag kid niya nanang. Sayang lang. Tasang nga iso ti first place. Okay laang dayta. Tinapatag kat ada kasukat ti banugyaw anagaramid. Ada nga minan ti kunan ni kapitan. Kukwayo ti premiyaw saan ka day? Uwin nanang.
Iso timbaga ni Kapitan. Sakbay arinugyan mi tinagaramid. Di adan to ti Gismel a pagbibingayan yaw. Ay, uwin ananang. Iso pa akasukat ti bannog. Kin sakripisyo mi muta. Ay wana, narigat nga tatiras. Ay, podno launay nanang. Naimbag ko na ayaw. Nailipas mi mulaan. Kat, kano ngay maalayo ti premyo yaw. Itada itamot laang. Saan nanang? Mauray. Tadapay proseso na dayay. Iso nga urayin mi. Damag kat agda ti maala ti barangay a consolation prize para itibot nga inaramid dagiti iskay lakay. Damait, 10K. O di addaten kay a pagbibingayan dagiti nangaramid ay kumayat Isupay mo't day ta akasukat ti bannog kan sakripisyo da. Ala, itimplaan nagbankid di iti kapibakait. Mangirwar ka ba't lang iti tinapay tag merienda akman. Kunak nunangan kayo ijay. Nangan kami nga mabisinak manain. Mabit lang nga raw ta itimplaan kay ti kapay. Anya ti masapul mo, Ben, Kasapulan mo ti Weaver, Kapitan. Para itay. Para iti premyo ti vote tayo. Ti kunada iti munisipyo. Kit di mi maala dayay no awan ti permanyo. Nainagan gamin kada kayo dayay, Kapitan. Ay, pagpanunutak pa'y. Pagpanunutan? Apay ngay, Kapitan? Nagbaliw ti kapanunutak. At dati napatag ang nakaiplan 1 na daya kwarta. Ti kunayo iti damo kit. No adda ti premyo. Kukwa dagiti nagsakripisyo anang arami di tipot. Nagbaliw nga raw ti kapanunutak. Kapitan. Awan mo't gayam. Napanak iti barangay hall itay. Kit awan ti intid da Kapitan nakasuratan adda tayo ti mangalay ti premyo. Madipay ki di tikita da sekretary kan treasurer kanya kitay. Hindi mo namaan day ta premyo, Bini. Taapay mo. Nakita ka na pan ni Kapitan iti munisipyo iti agsama. Ha? Sigurado ak ati consolation prize tayo ti ginagara na day jay. Apay ngay. Naglawag mat. Kupitan naman ang day ta premyo. Sigurado nga agdiritso manan iti bulsada. Ay, saan mo takasta ti saritaan ah? Anya nga ro ti aramidin tayo. No kwarta ti saritaan, bida talaga dagita. Dayta ibulsada ti amuda mag. Ay, makapadismaya launay day ta, Kapitan. Kapitan kupit maggayam. Para 10,000 lang nga premyo. Kupitan na pa eh. Nyalaki din. Kumusta ngay anak ko? Naalayo ti premyo yaw. Awan ti maalamin, nanang. Nay, apay ngay. Inala mo kami ni Kapitanin, nanang. Anya, kunak man no ti saritaan, kat no asino ti nagsakripisyo para iti dayjay about, kat iso ti mangala iti premyaw. Nagbaliw ka no ti kapanunutan ni Kapitan, nanang. Anya, Kasta mo dagita tattao. Basta kwarta ti saritaan. Di dagpaabak. Adda ka no tinapatag na kay planuan ti kwarta. Jackpot yan, nanang. Sigurado nga, bulsa naman na. ay dadaulan na ti dignidad na para laang iti 10,000. Jak mo, nanyamot ti adda iti kapanunutan da ita Kapitan, nanang. Narigat ti agsasao. Si kamot gayam ti lumabas pinan. Adda ka di ibagayo, manang. Adala kayat ko ang maamuan. Anya dayta. Pudno ka day. Ani Kapitan tinangala iti consolation prize ti bout nga inaramid dagiti iskay. Anya, ay diya ka mo Ti amukat ko kwa dagiti iskay day diya akwarta. Inala ka no, matan ni Kapitan. Ay, apay ngay. So matimbagan ni Benny kanyak. Ay saan mabalinti kasta Una yun day tanga Elmer. No anya ti saritaan, iso kumati matungpal.
Nagbaliw nga raw, di ka panunutan na. Bala, bay amanang, kasaritak to day taatao, inton malaw. Agtugaw ka man, tag sarita ta itinalapat, Elmer. Ay pangaasim ta din naksermunan. Napudot pa lang ti ulok nga aging gaita. Apay, anyat na pasamak. Ay, marurudak ka da eskay. Apay asika ti marurod kadakwada. Kat si kamot ti di na ammo ti agtungpal iti saritaan. Awan ti ambom. Iso ano mabalin lang, ha? Agtal na ka. Ammo ka! Sika tinangalay ti kwarta para kumakadagiti iskay. Anya? Ha, di ka man agin didiam mo dita. Apay nga inalam ti kwarta, nga inkarim kadakwada. Nagbaliw nga raw, di ka panunutak. Anda napatag, anak kaiplanwan na day di akwarta. At dati napatag anak kaiplanwan ti kwarta, wano kayat mula nga ibulsa, iso akasta. Ay, saan anasaya ti kasta nga inaramid mo? Madismaya dagiti iskay no kastalaan. Amumot nga isuda ti nagsakripisyo para iti day taabot. Agtal na ka man. No kastalaan, awaneng, sigurado ang maabak kantaw inton umay nga eleksyon. Day takupitam lang ti amumag. Limabasak di tatirsi na itay, kat sikat ipagsasaritaan da. Ten kay kanula ang ti balor ti dignidad mo. Amo ka. Kapitan Kupit, kunadapay kan ka. Ay kahusto na. Isublik nga ruda ang ti Gismail. Ay kat isublime itamo laang. Itad mo kadagitis kay. Wan, intun madamdama Mga anak pa'y mo ta. Anya kalaki di mo tan. Ay, hustom di sermon, pangasim. Inoray mo pa'y laang amadadaal tinagan mo para laang iti 10,000. Pang-asim man tabaliwam day tang aramid mo. Kapitan ka pa'y mo. Sika kumati agbalin a role model dito'y lugar tayaw. Ay, anya laki ding. Ay, di mo dadaulan ti reputasyon mo para lang iti kwarta. Laglagi pa ang mati kwarta, kit nalaka ang mabirukan, no nagagit ka laki day. Ngam ti dignidad mo no nadadahil, saanan ang nalaka ang may sublipay. Ay, anya laki ding. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Agluto ka man, iti pangaldawan tayo, Shirley, bakit? Wen, agluto akto kalpasan ti panaglaba. Agluto ka ba igit di Sakan to ang laba kalpasan ti panaglutom. At dapay ngamin ti papanak inton madamdama. No awan ti aramidem, mabalin mo't asikapay laang tagluto. Ape asyak ti iba umukit ka ba ilam mo't nga ramidin dayta. Kas makita mo't, adupay timurang tayo nga igalgal ko. Tumulong ka mo't Amumot asyak tinasapa ang nagriing itay. Taintulod ko pa'y ti anak tayo di pagadalan. Anyat panagkitkitam kanya kaya, robot? Bakit trabaho ti babae tagluto? Anya nga rod ti kayat mo? Mabamban nugak ditoy, kat sika agil ilad ka lang dita. Awan mo't nga rod ti pagtrabahowak, bakit? No di ka makauray, agluto ka laangan iti itlog dita. Kas nakunak itayan, una agpay ti aglaba, tamangan numasapa man ng titudo na. Awan mo't ti kunam agumatang kay ti washing machine, wano spinner la kuma, tapno sa anak mo't amarigatan unay. At yan ti order mo aputo, Mari Shirley. Agyaman aklaunay ta intulod mo, Mari Aimee. Wan tamok abisi ka manan, Mare. Kas kalarubot iti kasta kinagagat mo. Ay, wan nga rod, Mari.
Saan matan amalmal pas ti trabaho dito'y balay? Kat nilakay mo nga Ada nabirukan na pagtrabahuan na. Napan iti ayan tigayim na maray. Na, imbes at tulungan na ka iti trabaho. Ay, sabali ti mindset da dya tao. Kabailamit, aramidem kuna na akanyak. Una yun, Mare. Uray ka ba alam, tulungan na kalata kumamat Nairwamon maray, manu atawon nga minin nga agul ulima ka. Bagbaga ang Mare. Amo ka nairuam ka iti trabaho? Nairuam ka asika ti mangar aramid iti amin. Nga makarik na kumamat ati asawam. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate. Kumusta ka matandi ta, Jake, anak ko? Amangan mo't nga mabambanog ka unay dita. Nanang, agparikutak nga road. Anya ti parikot mo. Kasanumot ngamin, Nanang. Awan makukwarta da tao. Kasano nga awan? Apay, gas-gastusin nyo amin, ti matmatgadan nyo ay ha? Awan nga road, Nanang. Pulos. Awan ti kwartak ita. No kasta, agawid ka pa'y lang dito'y lugar tayo. Agawid ni manang mo into no may alawas. No kasta, matuloy ti bakasyon ni Manang. Wan, iso nga agawid ka kitdi pa'y, tapno makapagbanding kayo mo't kadagiti kakabsat mo. No apay ngamin nga ada ka dita O sige, Nanang. Agbiyahayak nga road dadagaw intong bigat. Agim impact ikamat, Jake. Imawag ni Nanang itay. Anya timbaganakan ka. Agawid ak kanupay ti lugar mi. Tapno makapagbanding kami kadagiti kakabsat ko. Agawid kami ni Manang. Apay mat adi mo imbagbaga kanya. Manong aldaw mo ngay inyay. Ijak pa'y sigurado. Depende Agteksak to ka. Aywan gayam. Ikanak man iti pagplitik. Awan apulos ti kwartam dita anya. Awanan. Iso nga ikanak iti pagplitik tapno makapagrubwata kon. Awan ti planom amang itugot iti anak mo. Saanan? Ang mga numabayaganak ijay. Gat amumot nga agad adal ti anak mo. Anya? Nangyaga kiti natangkan prutas, Shirley anak kao. Agyaman naklaunay tatang. Dakkel at tulong day takada kami. Day, ti asawam kay. Dapan ka din nagtrabaho. Ay natatang. Dayjay pay laeng matikunayo. Sadot dayjay. Manu abulanan anagililad laeng dito'y balay. Ay kat ayan na nga rudan. Diyak mat makita. Nagawid ijay lugar da. Tagawid ka no ti kabsat na nga OFW. Ay kitapayasan kayo asimurot iti apukaw. Awan matimbagada sumurot kami tatang. Aniya? Diyak lang kaya timapan ijay no bilang man tatang. Isupay kat di apaka-stressak no addamanin ti mangag ko. Wala. Ngam intugot na kayo kumamit Tapno maam-am muna kayo ba at dagiti pamilya na Kasano nga road tatang. Kat kasla di damot interesado ang makiam-am mo kada kami iti anak ko. Kaasi kamot, Mare Shirley. Ay, talaga akaasi akmare. Sipod inaklon ko day ta Jake, aging gaita. Parikot la akanayo nun ti sumangsangbay. Kas kumaita, nagawid manun iti lugar da. Imbes nga agsapol iti trabaho na, tapno matulungan na. Narigat ti kasta, Mare. Makapauma nga rod, mare. Gaputa ikarkarigatak nga aramiden amin at trabaho dito'y balay. Gaputa amok tag diskarte iti kanan me. Awan mo't ti kuna na nga agunay. Siya mo't amin nun. No syaklaang ti kasta ti asawa na, ay. Sina akon, Mare. Wan nga rod, mare. Makapauma nga rod. Uray day ta tumulong ko mga agluto kan aglaba. No isumat ti may tulong na, Mare. Ay, awan mare. No adda dito'y balay, agil-ilad laeng.
Kas iti sigod boy-buyaan naklaang agungunay. Manu atawene nakastamare. Maum-uma akmeten. Iso lang nga iso, ireklamo. Awan ka di aramiden nyo itatatang. Awanan anak ko. Naiwayway kumitain tinuang kao. No, okay lang ang kada kayo. Mabalin ka di, ada kayo pa ilang timang sukon iti apo kuyo iti pagadalan inton madamdama. Apay, sa dino ay ati papanam. Mapanak makipurdiya, tatang. Purdiya la ka na yun ti aramid. Kaskala di mabambandaw. No choice, tatang. No sa anak nagtrabaho, agbisin kami iti anak ko. Ay, sa bagay mo't di Awan mo't ngamin tinamnamaak iti asawa. Robotak siguro iti imatang na tatang. Basit laangan, sina akong dadya tao. Ay, sana kasta anak ko. Pagsaritaan nyo kit di anaimbag di parikutyaw. Uray manupay asaritaan, no na ito lang ti kinasadot na. Ay, awan lat amok tatang. Na, apay ay. Kit no ididamo kit nagagot mo ni Jay. Pakitang tao lang dayjay tatang. Nagawid ka mat gaya man. Ito alas 12 pa Sa dino man ang tinagkapwam. Sa dino kumapay ti daddo mapapanak ngay. Napanak nagdiskarte iti maigatang iti bagas. Sigurado nga awan man yung ti bibiyang mo maibos. Awan nga ro ti pagtrabaho akbak Kasano kumaamaaddaan ka iti trabaho. Kat kasta mater aramidam. Di mo matammo ti agdiskarte. Naimbagking ka, bakit? Tadati pagtrabaho siya ngayon. Ayawan mo, Jake. Adda ti pagtrabaho ka, taibirbirok ko. No sa anak nga agdiskarte, ayawanan na. Matay tayo lakit di iti bisain. Pangasim man, di na arang-rangan. Napampanlo ka nagbiyahe na. Kasta nga raud, agil-ilad ka lang dita. Awan mati ko nam nga agluto ka. Anyat pa nagkitam kanya kaya, robot? Ay, makaumamatan ti kastoy. Siyak la akanayo ng tiyagkong kunay dito'y balay. Ha? Una yan. Niyang kalaki din. Kita man nakaturog pa lang na tao. Inayadong mo't Anyat orasan, Jake. Alas 10, ngam di ka pala agunay mo dita. Kas kalabak nang iti kastang aramidang. Na, sa paam ti agreeng. Sa ita, agungad ka kasta. Ay talaga, nauma akon iti kastang aramidang. Saan aga po ta agul ulimag da tao, kat kastam metal. Yaka mo king ka. Nagkatulakit di mga ibaga-baga. Anyalaki di mo ta. Saan aga po ta makitkitam akabalak nga aramidan ti amin, kat di ka matan tumulong. Siyak lang aruden ti kaasi nga ag side-sideline, tapno adda pagbiyagan. Awan pa'y mati ko nam ngagluto ka. Uray isulaan kumamat ti itulong mo kanyak. Di mo pa'y maaramid mag. Nagapa kayon samot manan ka ni Jake Mare. Wan mare, bigbigatan manin nga agong ungutan. Ay, naapo aya. Nagdin na kami, tapno adda ko makatulungak. Ngamni, siyak lang magayam ti agsak-sakripisyo para iti pamilya mi. Wen tamo na akabailam Mare. Nagagat kalaunay ngamin. Dayta nga rod, mare. Aramidat ti amin para iti pamilya. Ngam saan mo't amabalin, asyak la ka na yun noon, mare. Ipudno Mare. Narigat ti kasta. Makapabannog matlaang. Dayta ti saan ama panunot nila kay ko, mare. Idi na minsan anagawit ije balay. Bagi na laang ti insangpot na. Awan mo't ti kuna na agumatang iti uray bagas lakuman no iso. Tanalaklaka ti bagas ije lugar da. Saan da kayo pa nga intugot, Mare? Talaga ma-stress ak launay iti kastang aramiden na, mare. Ipadas mo man, ti saan nga agtrabaho, Mare?
Kita na niya ti aramiden na, no awanan ti kanan niyo. Na, apayan Shirley. Awan ti plano maglutaw. Agtugtugaw ka ilang dinan. Awan mailuto. Naibusan ti bagas. Naibusan na. Kasano nga rudon day tangay bakit? Ay, diya ka mo Si kaman matag panunot iti pamuspusan. Tani, nabambanugak matan. Manu atawanen asyak tagsak sakripisyo tapno agbyag tayo. Bakit? Saan ka nga ekstra makiugas iti natan? Wano makilaba? Nabanuga nga rudaan. Pag inanaanak man ma. Ay, una yan, tagas tayo mapaspasama ka. Day, apay Shirley. Saan ka amapan makipurdiya? Nabanuga kong tatang. Anya? Panawanan tapno agtrabaho mo't dayjay ajay tatang. Kano awang matrabaho na? Tapno mapilitan nga agsapol Narigat mo't ano siya kakanayon. No saan kay nga agtrabaho adwa? Awan agbisain ti pamilyayaw. Ay, adamot din akin ni Jake tatang no ipalubos na mapasamak dayt na. Anya lakit din. Nabanuga mo't tan tatang. Kasapulak mo't tina na. Naglalainganan day dya lalaki. Gaputa makitkita na nga agan ano sa. Awan mo't tanti ko na nang agtrabaho. Dan samot problema. Kasanumod nga minday ta kumarim. Apay ni Kumari Shirley. Eh di mo ito nagtrabaho. Anya? Diyak ka mo. Nanya tikinan na. Saan mo takas diyak sigon? Nabanugan day jay Isumat ngamin akanayon ti agtrabaho. Di mo ngamin abuswan. No kinagagat ti saritaan, awan may bagak iti kumarek. Takas larubot mat dayta no para iti pamilyana. Kas jay kumamat ati aramidam. Tulungan ni bakit mo. Tano isu akanayon ay awan sumadot mat. Ha? Anyat kahit mo asawin? Ma-stress kan ka ti asawam. Di mo mat ngamin ammo at tulungan. Nalipatam samat na si ka ti lalaki. Si ka kumati mangidaulo iti pamilyayo. No kasta. Nagis-istorya gayam kin kadayta Shirley. Shirley, di mo ammo ti kunada privacy. Apay manan, anya manan ti pagpupudutan ti ulong. Kunak man no trabaho tinapan mo biniro. Istorya gayam kin kumarim ti mapaspasamak dito balay. Wan ta isudala ang matken ni tatang ti pangibagbagaak iti sakit tinakem ko. Nasayat nga ro ti kasta. Saan aga po ta nagagat ni bakit mo kung kunanakit di akasta kanya kitay? Anya ti pagsakitan tinakem mo, kat pudnumat, anya lakit din ayak. Hello, nanang. Nakaawag ka ma, Jake, anak ko. Mag-awid aksan dita, nanang. Apay, ada ka di tinapasamak dita? Makapaumamot nga minan dito eh. At sika ano kaya't mo ti aghawid? Ada mo ti balay apagawid am dito eh. Wan, nanang. Okay ka lang? Kumusta mo ti kasasaad mo dita? Ibagakto ka na kayo nung makaawid ak, nanang. Agpakada akong, tagimpaki akong. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Ni nanang, agawid ako ni ti lugar may. Ay katwan Talagang agawid ak. Una, asino ti butbut nga. Nasapa alimabas ni Jake itay agsapa amare. Papanan na day jay. Agawid iti lugar damare. Anya? Pinalubosam nga agawid? No anya ti desisyon na, ay katiso ti aramidan na.
Imawag kininanang na idirabi ko. Imbis nga urnusan na ti parikot iti nagbaetan niyo, nagawid kit dinakasta. Kaslaawan na pasama? Sana bali maray, sa anak amabuteng. Isumit laang nga stress ti papay na kanya. Ha? Di nakpay matulungan. Anwag ti lalaki akasta, mare. Makatawad ang tinapalabas, sipod pimanaw ni Jake. Awan ka diti plano na nga agsuble, Shirley anak ka. Ay, jak amo iti day tao, tatang. Ne, saan ang mabalinti kasta, anak ko? No adda ti diyo nagkinawatan, pagsaritaan nyo Ay natatang, idi pay nga isyu da ita. Manunti tawon ti anak mi. Manumutten atawon ti napalabas. Apay, saan nga tayo binagpagaan da kiti dadakil na? Konsing tidur ti inana day tatang. Nukas tang agsarita da, husto akanayon ti anak na. Ay, narigat ti kasta, anak ko. Narigat matlaang no adda nga agpayso di tabalay. Ngam di namot amo ti tumulong tatang. Ad-adda ang maistresak no kasta na bambanugak. Kat makitak amayak ti ilad na. Anya ngay ti damag, Mari Shirley. Kas iti sigod, mare. Awan latatiin pawit ni Jake para iti anak yo. Saan ako na amang namnama, mare? Awan, ti plano na nga agbalbalew, tapno agsinublian kayo. Ay, jakam mo. Awan to pa'y apulos ti text na kanyak. Saan mat anarigat ti dawdawat kan kwa na? Ti kanyak laeng katulungan na kuma. Kaanong tungay ang makaamiris da dya tao? Wano, talagaan na ito lang matan, tikas dya nga ugali na. Nay, Jake, anya tar aramidam dito balay. Agsubli akong bakit. Kailiw kayo ni ti anak ta. Anya? Ada insangput ko abagas kan groceries. Abas tutay ti makabulan. Dahito may swildok iti nagtrabahwak. Sikan ti mangidulin. Oh, No para kanya katdakkel agatad day ta. inurnong ko bakit. Tapno matulungan ka. Tapno saan kan amabannog ang makilablaban. Ha? Anya nga rodan ti plano. Ay, agsubli ako na dito balay. Ngam agsapulak iti pagtrabahwak dita sintro. Tapno asidegak laeng kada kayo iti anak ta. Ayun gayam, ayan ti anak ta. Adda iti ayan ni Lolong na. Imbatik ijay tanakitang danak itay. Kasangsangput ko lang. Mabitlaan nga ro bakit. Tamang ipapudot ak iti kape. Ada insangput ko tinapay. Iso ti kape ta, mabitlaan nga. Ay, alaman nga rod. Agyaman naklaunay. Anya ti ko naman ako. Nagawid ni Jake ti tabalaya. Uwan tatang, dakkel mo tinagbaliwan na. Ay kat nasaya at mat ano kasta. Kung naklakit din no saan kayo nga agsinublian. Mas daawak nga rod tatang. Nagtrabahon, iso nga adda sweldo na nga impadulin na kanya. Ken amo na mo ti agluto. Iso ti agluto iti pangrabyan mi ita. Ay nasaya at ano kasta balasan ko. Mala, agtinulong kayo nga agasawa. Tapno nalaglagan ti trabaho. No nalagan ti trabaho, naragsak mo ti biyag. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Unak lagi din o nakaturog kan bakit. Pampanunutik nga ron ti panag-resign ko lakay. Adda ka di pa iti isyo.
Nagsaritaan tamot ti may papaniti day tabanag bakit? Kayat ko ti agresay. Makapabannog mo ti agisuro. Saan tayo nga nga agbisin no agresay na kay ti trabaho? Agtrabaho aklatamot bakit? No para kanyak. Nasaysayat mo't lang no agresign ka. Iti kasta, may pamaisam ta tinisyon mo kalag iti ubeng. Sa bali mo't lang ngamin no sika mismo nga inada ti mga sikaso kwada-kwada. O sige. Agaramid ak nga rudan iti resignation letter ko. Oy, bakit? Tapno saan mo't lang na masapol amang tangdan tayo iti kadwa tayo niti balay. Kasla saan matan arumrumar ni matay, orlan lakay. Ah, diyan ka mo ah. Apay ka di. Saan samatan nga gisursuro? Kahit, anya ko maitakan ka. Wano, naikat matan iti trabaho na. Ay, kat mapan ka iti ayanda ah. Taiso ti saludsudan ba kay? Day tangarod ti madmadlaw ko lakay. No ite, kat kanayon ang masapa arumwar. Ita, saan matan? Nilaang matlakay na ti makitkitak ang masapsapa. Mangidasar ka kidin iti pamigatan ta. Sana ti biyag ti pada matao ti mapan mo bambantayan. Alam mo nan, agsaludsudla ang datao. Kastadagusan ti bagam. Anya laki din. Adda imarites ko kan ka, Mari Gladys. Anya day tamare. Sigurado amabsog ka manan iti ibagak. Ay, kat ibaga mo na. Ni Matet, Mare. Apay ni Matet. Anya ti chismis maipapankan ko na. Saan samatan nga agisursuro? Kasanumot anay bagam day ta. Yak matan makikita arong rumor, Mare. Amang ano nakalivlaang mare. Kaslasan mo't, Mare. Naikat siguro day di iti trabaho na. Nangato nga unay ti panagkita na iti bagihin na kat. O, anya nga ita. Saludsudok to man ni tatang na numaranak mare. Wan man, Mare. I-confirm mo tapno updated ta. Anya lakit din. Ano din nadamag ko, matit anak ko. Nag-resign ka kano, mat iti trabaho. Nauma ka kading agisuro. Saan mo't kit di, tatang? Apay karon ang nag-resign ka kay. Makapabannog mo't ngamin ti agisuro, tata. Sa maysa. Nasaysayat no agresign na. Tapno may pamaysak ti atensyon ko kadagiti anak mi. Sa bagay Tapno saan na masapul abang tangdan kayo iti katulong yo, anak ko. Wan tatang. Husto tinakuna nila kay ko. Sa balilat tano siyak nga inada ti mga sikaso kadagiti anak mi. Pudno launay na anak ko. Mayat mikid di ti trabaho nila kay mo. Ngumnoad dati amom apag sideliner. Mabalilat tabet. Tay work from home ako nada. Anya nga minan, di ko na mga ibagam mate. Planok ti online selling lakay. Kabailam ka de. Wan Tapno ada kumamat aramidat no sa anak a busy. Ay, sika ano nga ti plano mo bakit? Suportaran ka. Saan mat nga inora sa bantayak dagiti anak ta? No nakaturog da, wano ada da ija pagadalan. At least, ada kumamat aramidat dito'y balay. Anya nga tila akong bakit? Kumpurmi Ay, nukas na ti plano. Okay lang. Saan mo tatakas naglako? Tinapatag. At di mo baybayan nagitubeng. Wan lakay. Dalusak ti bakanti asilid. Taiso ti agbalin a bodega. Kan isumatlangan ti pag-live selling no kwa. Una, nalawa mo dahil jay bakit? Matet, anak ko! Matet! Tatang, na kayo magayam. Nangyayag kiti natang, Emilio anak ko. Ni Matet ngay. Madamatilab siling na tatang. Lukas ta. Online seller magaya man ta anak ko. Uwan tatang, isumot ikat na karamidan. Nukas ta nakaturog dagiti ubing, ag live siling matan.
Malamad data na panuno niya. Kairugrugi na lang ka de. Itay pa'y tatang. Malpas ko dahil dyan doon maramdama. Ay, agtuka kayo ba yan? Agkapi kayo, tang. Agyaman na, anak ko. Amom na anya tinakitak idirabi imare. Anya day tamare. Nag-live selling mo ti college graduate akaro ba mare? Aguray ka. Ni ka di matet, tidakdak ka matang. Wan mare. Ay na, kumporme mo ti ilaklako na iti online. No kasta, confirm nga rudan. Saanan nga gisuro-suro. Day tala ang ti saan ko ang masigurado. Saan ko mat ngamin amaranranaan ni tatang na. Ang no kasta nga agla live selling matan. Ang mga no talaga nga awanan trabaho na maray. Siguro amare. Ay, piman mat amatet. College graduate, ngam online selling mat tibagsak na. Ay, naku nampay mare. Talaga akaasimat. Mabalintang sa lutsod, tata. Anya tayo sa lutsodem, Susi. Pudno ka di tinadamag ko. Online seller ka no, ti anak yo a college graduate. Ha? Wait. Online selling matat baka kumikuman ni matit ita. Ay, piman mat talaga. Handa? Apay mat nga intulok na nga online selling tibagsak na. Kunak man no adda diploma na. Ha? Apay, not dati diploma. Sana mabaling ka online selling ka. Saan mat kit de? Ngam pangit nga minakit kitaan tata. Nag-eskwela pa'y lang araw. Nukas tamat lang ti trabaho kaya na. Anya lakit din. Ay, kaasimot ni Matet. Anya ti kunam, si Kasusi. Adda manen ti nag-deliver di tabalayda. Sigurado nga i-online selling naman ang lagi jay. Ay kat ba ama? Trabaho mo day jay. Wan ngam adda ayamot kas jay lakay. College graduate, adda diploma na. Damag ko kat magna cum laude pay iti. Ngaman niya nga iti napasama. Online seller mo't ita. Na. Dahil tati pakaragsakam? Anya kung matidakas na no ag online selling ni Mate. Nakababain mo't Tisigod a maestra, online seller ita. Ay unay kan aya. At least, no kayat na ti ag-apply manen, adda maipakita na a diploma na. Nalaka na lang ti mangalay ti trabaho, no kayat na. Unangam taag online selling. Nakababain mata, no adda nga agpay so diploma. Ngam, online seller ka man. Amom si Kasusi, tila madlaw mo may. No day ti kayat na, ay kat paypayam anya ngay nga ro ti maramidam. Umanay day ta, apang uyawam ijay tao. Day off mo ita, saan ka di lakay? Wen, apay aya. Sikapay man ti makaam mo ka dagiti ubing. Ta itulod ko ti order dagiti kalugaran tayo. Pangitulong dam aya. Itaayan ni Mari Petra lakay. O sige. Siyak pa lang timakam mo ka na giti ubing. Agyaman naklakay. Agtugaw ka nga rudan. Ta itimplaan ka iti kape, masakbay arumwara. Mabayagan ka kalijay, bakit? Saan? I-deliver ko lang ti order da. Agsubli akmat la adagos. Ay, wun, Mare. Rinabiin samot ng ti panag-live selling na. Makitkitak iti Facebook. Nakababain ti kasta. Naku nampay, Mare. No da tayo nga awan nalpas na, okay lang kuma. Ngam no iso a college graduate. Ay, iso a talaga, Mare.
Nag-eskwela pa'y lang arod, no online selling matlang tibagsak na. Speaking of the devil, kitaam no asino ti sumungad, Mare. Ne, ni matet ma. Sigurado nga order ti inigaman na anak kasupot, Mare. Ay, piman mo't day ta a college graduate. Talagang agrig-rigat ang tiyanak niyo, tata. Ha? Agigigat? Wala, takaasi mo't online selling mo't ti trabaho na ita. Nadalos mo trabaho ti online selling. Iti kasta nga inaramid na. Kat iso ti mangipanagnak asaan nga amin a college graduate. Kat mayat ti biyagda. Siya, oray sa anak a college graduate. Makunak a mayat ti biyag ko. Kan saan ko nga idadawn ti bagi. Na, kasta ti mindset mo. Palangida down ka di, tinarabid ni Matet, para kin ka. No degree holder ka. Saan ay nababalin ka online selling ka? Downgrade met nga minin ano kas jay tata. Awan serserbi ti diploma ano kas talaang. Basta tambok, sa balilat ta, no adda ti dalpas ti may sa tao. Kung saan agaputakas day ti pinili da trabaho, kat pimpiman matang. Praktikal lang ti anak ko. Iti kinarigat ti biyag ita. Sana nga uso ti aginarte. Ay, kaasi kamot matet. Ha? Agla-live selling kamot dun. Tay sumati kayat kong aramidan. Apay, inikat da ka iti trabaho? Asino matinang ibagakan ka na ikata? Apay nga rod, asaan kamot nga agisursuro? Kinapudno na, siyak tinag-resign. Tapno maaywanak dagiti anak ko. Anya? Kat no anya man ti makitkitam, choice ko matanday taa. Ang nakababain si ka. Anyat nakababain. College graduate ka. Ngam online seller ka. Anya ko mati nakababain iti dayjay. Kat choice ko mati ag online selling. Awan mati nang pilit kanyak. Anya nga rod ti serserbi ti diploma nga ino kasta. Adalat ta serbi ti diploma, si kakit dimat. Kinabak ng matlaang dayjay. Sana basta-basta ti maadaan iti diploma niya. Kita ama, kat uray si ka. Pagad adalam latamat dagiti anak mo. Kat di mo mat sigurado, no anyan to mati trabaho apilienda. Di mo ka di makita nga aglang-langa ka anak kakaasi. Anya nga ti kayat mo asawan. Gaputada diploma mi. Saanan ang mabalin nga online selling kami? Umanayan day ta apangidad daw nam kanya. Nag-online selling akla. Nagbalinan nga issue kan ka. Anya lakit din ay ha? Makapaburak mo ti darati kas tangar aramidan da dya susi. Apay ba kay? College graduate ka, ngam online seller ka, kun nakit din kanyak. Anya? Ay, jak amo man no anya ti kapanunutan da dya babae. Agraman pa nag-online selling ko, issue kan kwa na. Umapan lang siguro ken ka bakit? Ngamin, adda lang arudan diplomam, adda pa iti discard time. Jak maawatan ti kapanunutan da kita tattao lakay. Big deal ka dakwada no college graduate ka, kat saan ka amang opisina. Ano di parikot mo ay susi? Ah? Agraman pa nag-online selling ni bangat ko. Issue kan ka. Nagpulong kan ka ni bakit mo? Susi, may salaang timay bakan ka ha? Saan nga amin ang college graduate? Wano degree holder ako nada. Kat kaya dadagtrabaho iti gobyerno, wano pribado a sektor. Ngam saan arason da ita? Tapno idadahon tayo ida. No para kanya, kat nakababain nga road. No para ken ka nakababain. Saan mat ken bakit ko? Proud to pa yung online seller.
Kas makita kat naragsak mo iti trabaho a pinili na. No choice siguro. Iso nga online selling ti bagsak na. Saan ano, choy, susi. Isulahan ti kayat na nga ramidan. At least, adda diploma. Adda pa'y diskarte na. Mabaling agaplay ti trabaho, no kaano kayat na. Siga ngay, datalangan makibibiyang tibiyag ti padam at tao ti paglaingam. Anya? Ay na, di nala maaklon a college graduate ni bakit na ngam online selling ti bagsak na. Nagsardeng ka man si Kasusi. Pudno matibagbagak. Ay, napakawa na mga po ay ha. Oo na yan nabiyag aya. At least, adda ti may panakil na a diploma na. Siga ngay. Adda diploma? Ah? Tapnoan mo, nagrigat sa mo ti agadal. Narigat ti maaddaan iti diploma. Oo. Una, ngam anyat serserbi ng adda diplomam, no ti trabahom kat aglaklakulaan. No saan da kaya ti agtrabaho iti gobyerno, wenno iti pribado nga opisina. Choice da data. At least, adala ta diploma da. No para kanya, kinabak ng medlaeng dayjay. Iso nga rod apagad-adalin ta dagiti anak ta, tapno addan tumet ti diploma da. Uray saan ta asigurado. No anyan tumet ti trabaho, apilyan da. Anya laki dain, irespitaw ti desisyon ti padamatao. Nawan na sayat nga ibagam, aguli magkalatan, di kagpakalaeng, tano adaman ti rumbangag desisyon para itibiyagda, isuda ang mismo dayta, saan kat asika, ay anya laki dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.